gens qui ne comprennent pas l'arabe, elle vend tout ce qui est traditionnel algérien, mais quand je vous dis de A à Z, toutes les régions, elles sont présentes chez Mon Kaftan. القفطان كاين المغربي بروحو، كاين الجزائري بروحو، كاين بزاف انواع عده القفاطن، كاين من في تونس، كاين من في كل البلدان اللي احتلتها الدوله العثمانيه فيها القفطان. ايه انا اعرفك، اكيد اعرفك، بس وين شفتك تذكرت القفطان تاعهم بركه من الهضره، والله منو كتا القفطان تاعنا ماشي تاعنا، القفطان تاعهم. انا من بكري ملي كنت صغير القفطان تاع المغرب يجيبوهم من المغرب. كراثلا